ngiphathele kokunatha lokuthi simane sinathi nje size sitawulungisa nalidzaba lolikhona lambike bathi-ke nasingamane sithelathele nako kunatha simane sithi gatsha but nje ngibuya nelishinga lelimatini sengiyekele le nto edlala yonke le ngikutshela liqiniso ngeke 10,000. wena cash 10,000. 10,000 Yes. awu cash lona sibani izinkoko Nangisathela yini? asoyendele Ngithola nini feedback? the 10,000 Yes. bathi yabona umakude but bisa Na inamba yami. bisa Ngithola nini but feedback? manje kutafuna ungede dumakude Ibalance la ithola nini? okay Ngithola wena Majorina. ungithola yena ini ngeke sasibhadala lo muntu okay stop to But ngicabanga ukuthi nani ngabuya manje ngimphatha ke tokwanyana. Mina ngikutshela igaraji umuntu kanye Iyobanjwa Nguleshone Nayo. Amanda Nkosi yami. Yebo, So uthola ingoti kabuhlungu kanjena. inkinga nje anti. Yathi talakanyana nje tinkinga talakanyana. Na andu wakho soyashona la mva kwakho. Eish, ngivile namhle ekseni anti ngoba bhuti ungifihle elitolo nangifika. Nkosi yami. Abengadi yathi utakutshela njani? Bangifonile nami namhle ekseni. Nalaba labafona phela nabo abasamele nesibete batokutshela ngamlomo phela akufuneki lento yokuthi umshayeli ecinga umathi nosusesimeni lesi kanjani. Yebo anti hayi ngisenta kuya nje ngiyobahlola. But nje sibonga lokho ukuthi awuka affecteki ngoba nyalo nje kube kuyandeka ngaphela ngawulele phansi nje noma sowusesibhedlela. Yebo. Ngenza baye kwethuka. Okay anti aseyiyeke lena ya anti Nkosi yami. Ushada nini Sipho? Hawu, wasisojaha emshado. Yebo anti ushada nini? Umshado ujake ukuthi utawuwendani wena emshadweni wakho phela lo unjena nje usenetibati. Safuna ngasidinga phola nekuphola ungikhanda ujaha umshado. Ngato nyalo ushada nini Sipho? Hayi sangakabekwa ne-date. Ubhizi ngani nyalo? Kude phela kusalungiselelwa nje kodwa i-date isangakabekwa. Utangitshela ni anti naseyibekile. Hawu i-date utayiva. Ngicela shosho ngitshele ke anti. Uyijake wena le date ufuna kumpha sipho yini? Nesipho sakhe. Sasinguzanguza lela silungiselelwa ngakabekwa nje i-date. Kuleka anti. Hayi kodwa inkinga ke bengitokuvusela nje ngitokwekhuta kulo mhlolo lo vele khona la khaya. Yebo anti ngiyabonga. Hayi usale kahle. Mfutha mfutha. Come on, ngithatha kuwe man. Ngikufuna. Yabo uthi ngakuzama. Ekona ngizama man. Ngiyancenga kancane. Mine Wensembe. ungizama. Ukhuleka. Kunyamatana yakho mfana seyithola ke. Sengibekile nje benze ngifuna wena nje ngoba ngifuna ukukhuluma into ngini. Ube ngakuboni nyalo. Kodwa ngitshela mina. Bengivele ngifuna kuya kuwe. Angithi yathi nyalo nethi incingo bo MTN bayathatha lokho naloko yabo man. Nakwendeka uba collector information. Ikhona ke nyamatana yakho. Akasintsala ke lo ya. Ncane. Sothi ke ufresh vele sithulo sifuna konje fresh. Simthola nini? Hayi katheni ukhona. Naso mina ngini wena nje naso fika nje ukufaka imoto. Kusasa noma ngase namhla. Ukhona ngimbekele wena. Ngimbekele wena. Bruti wami. Yabona Futhi bese usanathi. Ngiyabona kuba. Okay ke mlungwane. Hey Sasa. Manje uthini phela? Kase kukhona. Uthini phela imadlana? Sothe lonke lo khuleka. Okay. Kathi phone yakho in contact. Hayi khuleka mlungwane. Uzoba million ne. Mara lo ngondako. uNkulunkulu akathanzi mani. Iyobanjwa Nguleshone Nayo. Bashe manje kumane nanyana bakuthembisa umsebenzi Monday.
manje kusepholela kimi nawe ngangulo ojabulako phela nyalo ubhizi ushaya emavosho lapha ushaya emagwaragwara ngoba phela nomsebenzi sowutholile mina ngivile kwathiwa ngabe uyakhanya ke wena discrimination yinto ukuthi discrimination khona lapho kuthi njani yatona vele awuphila nto bona ucabanga mina ngakhathisa ukuthi ngizathola umsebenzi manje ngawuthini mina ngibona ukuhleka lapho uthi ngingengela kulosi sibhathi ngoba sokuthi ukuta amandewu naso nje awucabanga ngetiye into wangikhuluma kwentekani udliwa yini angitshela akuta na 14 February yawe ndifuna ungiphinza na last year angenda njeni kodwa kuthi Valentine awu celebrate ngedwe mbedze imbali ngatinika mina yawe sawenda njani kuse phela mina ngake ngabalijami mina ngevine ngagawula kwagawuleka kona lesinye isincede mode sami mina futhi sportable singaka motakho phela mina ngithanzi ukuthi tivo tami ethambethe ndiwa ngibani njengalabo labamba babhamba abapende emgaqweni nabo tiflet kanjalo angithanzi ke mina uyevamos ngabathi lawana bafake shaka lesi spam tuva mesibovu bovu kwakusinanzi nanzi ufika Clove njebona lokuthi nyalo yak Valentine ngibani mfana lokhala ngangida kwente blind tishela Lusanda lokhanya ngathi nibentshisi ma ekuhle lo mbalo manje wena bofuna ukuthi lo mgubho niugubhe kanye yabo ngesaba lokumsoma yona ungasaba kusoma involelula kanjeni kuse angifika lapha ngifike ngichachatele ngento esongo ngathi ngicetha demanto angizoshido la kimi ukuthi unibentshisi uhlweni ukuthi nawufika ukuthi awumbentshisi lami udaba siyahluleka nomfana sohlula nasosho kanjalo nasathi asilibentshisi ngento enjani oyiphela angithi ukhuluma imvolo yibona koma ufika entombadaneni uyevamos mina ngathi nje la ngifika ukuthi angibangibhekale la ngibhekale ngavile ngamtshela ngathi awujoti lami mina ke ngikuthanza nabakuphisile bakwenda umcombothi yakuse ngivole kanjalo wathi awungifanele nemcombothi pho ngakutshela ngathi ngifika phela mina nomcombothi uyangijabulisa ulethi injabulo la kimi ngijabule namhlanje ngakusasa ngophela ngofananisa uyabona into kanjalo wona ke cina la mpentshisi ngalakathi uyabe ne stress ukuthi ngimpentshisi lami yes njalo mangikubona ukuthi angingemi ina manje ngiyawuma kanjani vele ngoba inhliziyo iyashala ngekhathi ithi uyabona into kanjalo wena ufaka umthombo sothi ngifuna kufaka ebugani ke mina because isizini yami Nkosi yami ugani ngebuyakhanya khanya ngithi ukuthi uyakhanya siyazi Valentine mina if otherwise sothi thina sikhoza kanje sila nje wona ububhizi ngengcosa wena nje len plus awule nemsebenzi ke sothula kuthola amaqondana atuyangidlisa manje hayi khuleka khuleka awuhlakaniphe kusemina nyalo ngisafuna kushintsha ngicaba kumsoma 13 umsoma 13 umsoma nanakufuna umsoma ufuna umchazele lokubona ko la kuye Nkosi yami asengikushiye cina nje la ngikutshela khona uyevamos ngikubonga uphethele nawe uyakuyi akusinkinga lenfolo ukubhekatela mina empentshesini uyabona thika uyevamos mina nakuyimbuka nje qedile njalo bathi ngala sele njani uhlala la samba phela kusaba so ndamthatha ephanelwa ngomthembu fokhuma ngicombozi nani hayi siyabonakala khona asho lihlanya licetha kuhlabo futhi njani wena liyana nekuna nje uyapi Ngiyakhulula uyathi uyapi nyalo zitshulu Uhlali. Ngithi awuyilapho ngathi ngikhuluma nawe ngiyahlanya nje mina ngintoni ethiwa imvula la Uyaphila ingane. ungibona njani wena awusuthi bude wena ukuthi uthi uyaphila wena uyapi nyalo ebusuku angifuni uyapi nyalo yes Iyobanjwa Nguleshone Nayo.
Ngaphela kucashwa umfati ngitshela ukuthi ngedeni mina sengeke ngihambe phela mina ngidvutsa mina ngitshelwa ngumfati ukuthi ngedeni ngihambe tindzawo tami lo siko kudlalwa ngumfati umfati lomeyana akathi ukuthi mina phela akasiyedwa la kimi ngithi ngiyahamba nginilanda. Wow. Wazi wabhizi bona ubhizi ngani? Kunjani phela? Ungafika kunjani? Hayi, everything is well sithando sami. Ngisabhizi nje ngibhalansisa nemisebenzi namabhuku asemsebenzini. Otherwise awayidingi. Right. Hayi, ngiyabonga khona ugcoke kahle. Ngihlezi ngigcoka kahle. Ngiyabonga phela. Nami ngihlasela kanje kusengisi. Into engenza leya-ke sakhuluma ngayo. Oh, okay. Lokho ukuthi kufanele sihambe siyobona udokotela. Ya, sengikhulumile naDokotela. And then ngisangize ukuthi wena ungakhona ukumbona nini. Njengoba ngakuchazela sithando sami ukuthi mina at any given time I am free to show you ukuthi ngi-serious ngaleyo mshado ngifuna siyishadile. Okay, but ibhuti ngicela ngidlule. Sezabhizi mama. Ngabe singathola nje lesikhathi sibe naso. Ngicabanga ukuthi this coming weekend. Ya, ingaba right. This coming weekend because ngathi sebakhona kule weekend. Nasikhathi sisibona naso. Okay, ngicabanga ukuthi kufanele ukhulume naye then bese siyamcela ukuthi sikhulumile. Vele kuzothela. So yena uthi manje angite kwento bese ungakhona nini. Okay. But ngale weekend ngiyamcabangela futhi ngiyadosa utobe akhona. Okay, cha, into lenhle sithando sami ngicabanga ukuthi ngale weekend ngolomgcibelo sibabe sile ekhaya uyongifuna njengomnumzane besafele. Phela vele mina sengumnumzane because vele likhaya lethu. Lalela Duma kude uyabafatana. Duma kude nje uyabafatana. Ute nje uthethemba ngoba senekwenteka lapha akude ema-questions. Yini ngeke nivane kuwo. Ube ready nje ukuthi any questions otayithola lapha itabe istrong. Usesilapha ngempela. Phakathi emakhadbox. And ngempela futhi le nto lena igcine ingakaphumeleli because naw utawuta uyithi wena ustrong uyababeleka. Kufanele agcina kakhulu emthandazweni. Hayi. Cina nje and please ngicela ungangikhulumisi lide because lokazamile uku-understanda nyalo. Wangibisa lide ngicabanga ukuthi kuhlale kuphelile futhi. No, ngiyindoda mina ngicathi nawe uyangibona ngeke ngihlulekise ngile ndoda amadoda ayabonisana. Angicabanga ukuthi kangikhulekise. Yenye intombi ke leyo ohlangana nayo. Kusho nje phela ngiyive nemahemeni bakhuluma but ufike kulenye inkunzi. Ya, ufike kulenye inkunzi. Phela mina ngiserious ebheka ukuthi ngifuna ukushada so kuhle kumlonga bese suyangivimba ukuthi ngishade yena. Ngalo mina uphethele sengithanda. Hayi no, ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. Let's see each other on Saturday. Sitawuqhubeka sichumane. Nami no, asengiqhubeka nayo imisebenzi yami ngoba nami kuyaphuthuma nginemihlangano nemikhulu. Ngikutshela ukuthi nje ungisakwathi kade ngacha. Hayibo ungena phela ngilapha. Ubuya. Ngoba wangicosha. Wangicosha phela wena ufunani? Amanda, it won't change. You love me, I love you. Hawu ucale nini? Ngoba phela wangicosha wena. Wakhetha umfati wakho. Ngihlukana nami. Ngakhetha umfati wami kube ngakhetha umfati wami would I be here? Okay ke kunendzaba lemcoka lengifuna ukutshela yona vele into ekona ukufika. Indzaba lemcoka nje lihamba phambili. Uthi usangithanda. Okay, asiyiyekelele. Ama. Sangithanda. Okay, ngikhuluma leya. Man, okay, wow, that's it. Then we can proceed. Okay, kunendzaba lemcoka. Because now no ngichazela mina ukuthi usangithanda noma cha. Ile singaqhubeka siyikhuluma. But now I know. Okay, ngiyikhuluma le ndzaba yami. Yeah, but kube indzaba lemnanzi. Well, what ngathi nje angathi ngisengacaka ibe njani but lokwangenda ngahamba ukuthi well ngikhulele. Huh? Yes, and inyanga selisihlanu. Tsamehle.
Hayi, Sangadlala. angidlali. Hayibo, ungakhuluma kangaka kube ngidlali. Amanda. Khulelwe mbamba. Mbamba. Ukubona nini lo? Ngakubona katheni. Uthi nje bengifuna koshaya umoya. Ngawube ngikho. Asengidecide ukubuya. Man, Amanda, you can't tell me ukuthi wena ukhulelwe. Then the solution wabona ukuthi ukhweshe kimi. Nami bengifeke ngikinga tami. So ngawuki ngakhwesha. Sengibuyile ke manje. Sabani lesizwe. Sam. Sakho obvious. Nawe uyati nje lo. Nesami yini into lekwende ukuthi wena ubese uyakhosha kimi. Ngoba wena nemkakho naningihlanganyile. So bekumete ngende njani? Uyabona Amanda, I love you. Ngani bonga kwena? But the problem with you, le ndlela ocabanga ngayo. Okay, kepha ngikushintshe nje ukuthi ngifile umfana wakho. Ngikushintshe lo. But you know that's a problem. Yakho. Yethu sobabili. Hayibo. Utbeka point. So you've got no problem with what you married. I mean, you pregnant for a person who's married. Ngithinking ngalo. Actually, it's not good to see I'm married. I'm engaged and vele. Okay, Everybody knows I'm getting married. Ngilo nje bengifuna ukutshela kona. Ulungisa. Mama, man, Pele, you can't just go like that. Nothing for ngitenda. Man, just khulume. Just bring up your mind, ucabangisise about this thing. Ngicethile mina ecabanga. So, isikhathi sakho sekucabanga. Isikhathi sakho please, lalela. Angena phaya sikhulume. No, ngeke wabe kanje. Ngicela sikhulume. Sicethile ukukhuluma. Man. Amba wena. Bathi awubukela idrama yethu labantu vala lesivala. Ngifuna ukukhuluma nawe mina something serious. Man, phela ungahambi. Okay. Vala lesivala. You need to abort. Hayibo. Mani. Bengicathi ufuna ukukhuluma impilo phila. Pregnant for a person who's married. Ngiyashada. Into leni icabanga kanjani? Tawutsini isiphingwe. Jay. Okay. Iyobanjwa Nguleshone Nayo. Ekusukuna wedwa ngidlula wena lela langa. Sofuna kusoma lo ntombazana loyo manje uthi kenyalo so le mali sidayithola kanjani wena nasojola nayo wena. Sena umphana lo bese yangibulala kusema. Wenda sona sithi ngigolide yakhathitela kusema. Golide lani phela usifuna le mali la. Kusema nomphalo yasengitishaye ngaba mnanzi kakhulu ngafalo. Ukukhulunywa ngayo. Khamba njani? Ku right show Amanda. Kahle. Yeah. Khamba njani? Phela mama sathi ngifuna ibalance. Balance yani? Balance yale mali. Balance yani ngakayenda umsebenzi. Malini ke mani? Okay, angeteni lokho. Utawushada masivute nje. Mfuthe. Yes. So ngifuna nemdubula lesontweni. Manje why singamgcwalisi noma samfike simhlabele khona ngemuva. Mkonjani? Asikhali ngepiston kufe one siyabona. Batani bamba. Bese ningifaka inkingeni. So ke ngifuna nemdubula. Banganiboni nje.
awukude sitinja tel thina kusekhathe kwasasisiphila ngale game ngitekini so yo nginethemba iphi balance ibalance ndayithola ngingaqeda umsebenzi phela vele obvious lapho phela umntwana ekusele futhi mina mama singakuthanda into senda lesibhala ngikutshele ngitangentela into ngicela kona owendeka mama okay ngihlale nivule ngicode ngicela nayo okay so oh mama sithi ukuthi nithe kancane wendani mama mbana ngiyamfila lo ngatsinga le nto yakho yekela kona kusele le mali ngesiyithole eyi uyangihlupha man hayi uyapeta kopha nawe kusela ana nginga Ukutshela ukuthi nje angisakwazi kathi hayibo ungena phela la ubuya wangixosha phela wena ufuna Amanda, it won't change. You love me, I love you. hawu ucale nini ngoba phela wangixosha wena wakhetha umfati wakho ngihlukana nami Ngakhetha umfati wami kube ngakhetha umfati wami. Hallelujah, oh Lord, amen. I feel so good, I belong to Jesus. I feel so good, I belong to you. I feel so good, Papa. I feel so good, Mama. Hallelujah, oh Lord, amen. I will not okay, I know Jesus. I will not ukamba na yena. I will not unani. Hallelujah, oh Lord, amen. Zipintombi zikiela uJesu, zipintombi zikiela yena, zipintombi, hallelujah, oh Lord, amen. Zipinsizwa zikiela uJesu, zipinsizwa zikiela yena, zipinsizwa, hallelujah, oh Lord, amen. Ay, umnandi, ay, umnandi, ay, umnandi. Sunday school, ekieluzes. Sunday school, yena. Sunday school, ekieluzes. Aibo, asap. Dikhohlokoko bekieluzes. Dikhohlokoko bekiela yena. Dikhohlokoko bekieluzes. Hallelujah. Baba bekieluzes.
says, hallelujah. The Kosham Kulu, Becky Elu says,